vai reng te o milo thlir sak thin tu te chunga lom thu kan soya voin hianin karma salama SDO civil vai reng te na ramri shula outpost police outpost sang atlo na te chikchil zokin ron tarlan kan tum don ani karma sa ni som pariat jana namdang tam tak mai Mizoram adon lu huk chung chang video ka ron da chumi thukal jela chuanin SDO civil hian ramri post sang te atlo kual kha ania talan tong khanin karma sa ni som pariat khanin namdang abikin Tripura se tangin mi zatam tak mai te Mizoram adon lu ta Social Service Commission BSF loya exam tu te ania CAP kan te mai thina CAPF kan te mai thina chuta exam tu te chu ania anja vain runlut hi cheng takin soi theri lo maila mi sang khat chuang chuan thlin ngai kan ring dawa tondin muna hianin chung chu tun kar kalta ni som ni pakhat le ni borvel khanin exam te an neya chumi zo chuanin an hong le mai tura te po han ngai kha ania chuanin chuti mek lai chuanin ramri shula duty 10 uluk takin ma an lo la mek ani ti te po kan hmuwa tin Assam sarkarina an ram chunga micheng dan lova micheng illegal immigrant kan ti Bangladesh atanga pem lut te no chho run puya local pui ve mek boka chung te wang chuanin le thetianga Social Service Commission BSF loya exam alo enroll chho Mizoram alo ni khernen namdang ron lut ta huk kha khang kara khanin illegal immigrant ho hian lo in sapur ve mai anga ti halo thonom khop maya chung te wang chuanin thei topin film kurangai thu te po kan lo puang zar towa tumi malakna be chan chuanin ni som pakozana khanin MZP sub headquarter malakna in vai namdang Service Commission exam tura ronkal te po uluk taka MZP tene police tene tangkopa undocumented enfia ania alomum khop maya chuanin SDO civil in emi chungchanga hianin ramria duty post sang te habikin ILP siamna tele police duty post te lo tha ain asheda bangin ni somni le pakhat le ni somni le pahni khanin atloa ni somni le pakhat khanin hai sena kal masak berania eta hian SDO civil baka SDPO Pudinis panal luran atoyom boka tin kan SDO civil hi u h banal biak zawa ani ho hianin ema tiamin kan pathumin Paisen post kan jutloa Paisen post a hianin tundin hmuna hianin dan lawanga asamina anmani rama oma no chuate Mizoram ron lut kha an lo om lo ni in an lo soya thilomom takpo anin ka sia chuanin emi chungchanga hianin chichir takin thu te po in zo ania ILP siam chungchanga te po hianin tunaya ol samzo kha le phojin tana phur ritling lo tura ILP siam ani thainana malak dan tu te po kha an soibok ani chuanin ni somni le pani khan sai phai le se pui hi te po SDO civil hina tlo le boka eta hianin ILP siam dan te le duty posa namdang dan lawaron lut te anom le amlo chungchang te po inzo ania tin tundin hmuna thleng hianin heng duty post sang vai reng te Paisen sai phai le se pui vi atang hianin namdang dan lawa asama omte ho kha aron lalut lawani ti kha kan hriat thei chin chu ania alomom khop mai SDO civil le SDPO hianin duty post duty te thataka instruction pein dan lova document nei mumal lova namdang te aron lu lo na film khu taka lo enfia thin turin an cha tundin hmuna hianin petak angin namdang document nei fum fe lo te Mizorama aron lalu om hriat ani lova illegal migrant asamina no chuatak te po kha aron lalut lo ni in official tak chuanin engma report an la hriat lo thu an soibok ani wareng to milo thlir sak thin tu te jonga lom thu kan soya milo thlir sak thu jom zel turin kan hanin basing kan hanin gen boka in like comment subscribe te minti saka athei phei chu min share do sak thin turin kan hanin gen hal boka in advertisement ti dukan on point engtik lai po bia po the reng kan ni kan lo me